Bwrdd da, neu bnawn da. Mae'n pryd ydych chi'n gwachio'r fideo yma. Morning and good afternoon, everyone. Da ni croeso ato chi, da ni'n mynd i wneud PE efo Mr B heddiw. So dwi'n dwy syniad Joe Wicks, a dwi'n mynd i wneud bach o ymarfer corff chi. So today you're going to do PE with Mr B. And a little bit of an improvement of Joe Wicks. So, ar bnawn di Gwener on a Friday afternoon, so dwi'n licio chi wneud hwn efo fi. I'd like you to join in and do this with me. I ni jyst gael gadw'n ffit, yn neud rhywbeth i gadw yn iechyd meddwl ni yn eitha da, so we keep our health and well-being quite good over a hard period of lockdown. Okay, so da ni jyst yn mynd i ddechrau cnesu fyny, so da ni jyst yn symud twistio'r corff. So heddiw, da ni'n mynd i wneud rhyw 10 munud, da ni'n mynd i wneud, we're going to do about 10 minutes exercise today. Okay? So just ar ôl ni gnesu fyny, just after we warm up, da ni'n mynd ymlaen i brif weithgaredd. We're going to go on to the main activity after this short warm up. A da ni'n gwneud 10 peth gwahanol. We're going to be doing 10 different exercises. We're going to do 30 seconds on a 30 seconds off. So 30 eiliad ymlaen a 30 eiliad i ffwrdd. Okay? Just wneud siŵr bod ni codi curiad y cael, make sure we raise the heartbeat a bod ni'n dechrau chwsw chydig bach, then we start to sweat a little bit. Da ni'n barod i ddechrau. So dwi'n mynd i roed ar y watch on. Dwi'n mynd i ffindio 30 eiliad. So I'm going to find 30 seconds. A wedyn, da ni'n mynd i gael rest am 30 seconds. So beth gyntaf da ni'n mynd i wneud ydy jyst rhedeg ar y spot. So dwi'n mynd i gychwyn am 30 eiliad. Barod 3, 2, 1, go. So codi pen aglunio yn uchel. Traed off y llawr. Just cadw cam sydd, make sure your back's straight. Ych chi'n godi blaen y gliniau goron byd, the higher you lift your knees, the better. Okay, hanner ffordd. Canolbwyntio ar y nadler, remember to breathe in through the nose, out through the mouth. Okay? Cadw'n neis ag relaxed. 5 eiliad, 3, 2, 1, a rest am 30 eiliad. Okay? Just dal i symud o gwmpas, just move around a little bit. To make sure that you don't get stiff, da ni'n eisiau stiffio fyny cyn dechrau, okay? So yr weithgaredd nesaf ar ôl ni orffan y brec ydy start jumps, okay? Neu jumping jacks, okay? So da ni'n mynd i wneud heina'n 30 eiliad. Dal 10 eiliad bach o rest, till 10 seconds rest. Okay? Pwy'n barod, 3, 2, 1, go. Okay, so mae'n brichia. Touch at the top. Your hands meet at the top. Gwneud clap os ydych chi isio. Double clap in front. Traed yn ddod at ei gilydd wrth i breichio. Go here. So then we're going opposite. We're doing a little bit opposite. Allan, fyny. Remember to breathe. Cofio nadlu. 3, 2, 1. Rest. 3 eiliad o rest eto. Dal i symud fel dwi'n dweud, remember to keep moving. Peidiwch eistedd lawr a peidiwch aros yn llonydd. Don't sit down and don't stand still. Okay, so tro yma, da ni'n mynd i wneud bunny hops. Okay, so ddech chi cogio bod chi'n gwningan bach, rwch chi drysau o'n as da chi isio, a da ni'n mynd i hopio yn o'r chwith i dde. Okay? Yn y barod 3, 2, 1, go. Lawr i squats, ia? Plygio pen aglunio a landio, remember to bend your knees as you land. Peidiwch a landio yn syth, neu fyddwch chi'n brifo cwsa. Okay, ochr i ochr, da cwningan. Dal fynd. Dal fynd i ochr ochr. 3, 2, 1, a rest. Da iawn, gymwch chi o ddŵr bach os da chi efo dŵr.
Cofio anadlu mewn drwy'r trwyn, chi'n gweld dwi'n dechrau mynd allan o'n starting to lose the breath a little bit. So concentrate on that breathing. In through the nose, out through the mouth. Iawn? Once more yn cael oxygen o'n y corff yn gynt. So tro yma, da ni'n mynd i wneud karate. So da ni'n mynd i wneud 6 punch a 4 kick. Okay? So, barod? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. A rest. Okay, so da chi'n gallu cicio yn yr uwch na fi, gobeithio bod chi, da chi fengach. I hope you can kick a bit higher than I can. You're a bit younger than me, so trio codi goes na mor uchel eto chi. Okay? Gweld eto, dwi'n mynd mwy a mwy allan so you should be getting more and more out of breath. Ond fel da ni'n gwybod bod ni'n gweithio'n galad, that's how we know we're working hard. Okay, da ni wedi gwneud 4. So prif 5 ydi Spider-Man lunge, okay? So dilyn fi, 3, 2, 1. Lunge, 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 lunge. Lanio'r un goes, land on one leg this time, okay? Ochr i ochr. Os da chi eisiau gwneud yn haws, ydyn ni jyst mynd fel la. Just try allan, okay? And triwch gael y bounce na mewn. Try and get the bounce in. Da bod ni'n side-stepio like we're side-stepping. 5 peiliad ar ôl, 5 seconds left. 2, 1, rest. Da iawn. So da ni hanner ffordd nawr, we're halfway. Da ni wedi gwneud 5 gweithgaredd, da ni 5 arall yn gwneud. We've got 5 to go. Okay. Hwn debyg, very similar to the bunny one, but this time it's a kangaroo. So mae kangaroo efo traed efo'i gilydd, okay? So da ni'n mynd i wneud fatha sgwar bach, so da ni'n mynd ymlaen, nôl, chwydd, dde. Okay? Barod? Go. Line, nôl, chwydd, dde. Forward, back, left, right. Forward, back, left, right. Forward, back, left, right. Line, nôl, chwydd, dde. Line, nôl, chwydd, dde. Line, nôl, chwydd, dde. Un arall, nôl, chwydd, dde. A stop. Okay. Da iawn. Wel, bod chi'n reid boeth, and it should be quite hot. Sweating a little bit, chwswch chydig bach. Ni 4 arall i wneud, 4 more to do, okay? So tro yma, da ni'n mynd lawr, neu hwn. So dwi'n mynd bicycle crunch, okay? So dwi'n mynd opposite, coes o braich, yn dod at ei gilydd. Okay? Fatha bod i'n reid y beic. Iawn? 3, 2, 1, go. Coes o'n mynd fel bod i'n reid y beic. Pen elin yn dod at y penna glin. Gwch chi roi tap bach os ydych chi eisiau. Os ym rhaid, okay? Bring your knees right to the elbows. Keep going, just like riding a bike. Bod chi ar eich beic. Bod y pen elin am dyfo chi. Elbow keeps coming with you. 5 eiliad, 4, 3, 2, 1. Bod chi'n teimlo hwnna yn eich bol. Yn y diws, da chi'n ei gael cinio, you should feel that. Especially if you just had lunch like me. 3 arall, you've got 3 more to do. Okay? So ni'n rhan o'n wan, mae'n mwy o bledig. Da ni'n mynd i wneud burpee, okay? So burpee, lawr, mynydd a naid, okay? Neu o, faint ydyn ni'n neud mewn 30 eiliad. Barod? Neu gyfri wal fe'n ail. Go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hanner ffordd. 7. 8. 9. 10. 11. A rest. Gael o fo hynna.
Okay, allan o wynt. You should be out of breath doing those. See if you can beat 11, gweld sydd chi gael mwy na fi, na'r 10 o'n i'n gallu neud. Okay. 10 gyda, so tro yma, da ni'n mynd i wneud pel, a da ni'n mynd i wneud power jump. So da ni'n mynd lawr, power jump, okay? 2 ar ôl. 3, 2, 1, lawr i belan, a 9 allan. Lawr i belan, 9 ddod allan. Neis ag ydyn, mae'n isod chi as low as you can go, then explode out. Yeah? Byddwch bod chi'n byrstio allan o beth. Byddwch bod chi'n stuck yn o beth, think you're stuck, burst out, okay? 10 i ddeg. O, byddwch bod coesau chi'n dechrau blin on. Legs start shaking. Stop. Da iawn. 30 i rest. Un peth arall, one last thing. A da ni'n gwrffan. Okay? So ni'n gwrffan, da ni'n mynd dringo'r ystol. To finish, we're going to do climb the ladder. So ni'n mynd efo mreichia a'n coesa. Okay? Codi pen y gliniau a'n uchel. Lift those knees. Higher. 3, 2, 1, go. Dringo'r ystol a. Codi pen y gliniau reis yn y breichia. A pasach chi'n tynnu fyny. Tynnu chi'n o'n i fyny. Lift yourself up that ladder. Eisiau'ch coesau i gael y bwar. Use your legs for the power. Dal fynd. Rhan o'r fan. Three, 2, 1, a stop. Okay. A rest, o'r fan. Reit, da iawn. So dyna ni wedi gwneud hwnna. We've done completed that. Os da chi'n teimlo fit ofnadwy, feeling really fit, have a 2-minute rest, and then start over again. Os da chi'n teimlo fit ofnadwy, gymwch 2 munud rest, a cychwyn o'i gyd eto, okay? Byddwch chi'n gwneud 2 waith, try and do it twice. Gobeithio bod chi'n gallu, I hope you can, you're a bit fit today, da chi bach mwy fit na fi, felly pob lwc os da chi'n gwneud yr ail waith. A fel arall, fel chi, yn ymarfer corff os oes isa. Ta-ra.